I onda imamo ono malo sad šetanje s jedne crte slobodnih bacanja na drugu. I tu pitanje ukupne koncentracije. Split vrlo dobar u slobodnim bacanjima, promašio samo 4, 81%, Cibona 79%, ali promašila 7. Jedanaesta utakmica u hrvatskom prvenstvu koja završava sa 5 razlike. Pretpostavljam da će tu negdje unutar 5 razlike. Prvi utakmice imali smo prezetke. Ajde vidimo Barklija koji je sjajno nosio Split na početku, kasnije malo nerezemski šutirao, ali još uvijek središnji čovjek u splitskim redovima. 5 slobodna bacanja, 24 pogotka, 5 trica, a 3 je zabio Ajuzo. Splićani na 12 trica, na -2. Barkley za samo jedan razlike za Cibonu. Peti put. Peti put Cibona na samo jedan razlike. I Anzurović smanjio kompletno momčad. Da vidimo da li će... Ali će na brzi prekršaj. Ide na Kusa, ali na Kusu ne žele napraviti odmah, međutim onda Perić radi. Da, logički je bilo da Anzurović dogovori primanje lopte Kusa i da na njemu napravi osobnu grešku, jer on najbolje izvodi slobodna bacanja. Kao što je to Ajuzo radio u Splitu. Vidjet ćemo da li je to sada dobro bilo rješenje. Do sada Kus apsolutno ima najbolji postav realizacije i kroz cijelu godinu slobodnih bacanja kod Cibona. 90% u Euroligi, a i u Hrvatskoj ligi slično. Ako Cibona naode na 3, onda će se braniti... Vidjet ćemo da li će se braniti ili će raditi prekršaj, odnosno sigurno neće dozvoliti šut za 3 ili eventualno da se desi da bude šut za 3 pa još neki prekršaj pa da uđu u slobodno da mogu primiti i 4 izgledanja. 15 sekundi. Splitske nade da može napraviti super senzaciju da sa 4. mjesta izbaci. Ajuzo možda predava, ali Ajuzo izjednačuje. Ajuzo izjednačuje 8 sekundi do kraja. Sa 10 metara čovjek uzme šut i pogodi i imamo neriješen rezultat. Fenomenalno, nevjerojatno. Svi smo mislili da će Split igrati dugi napad, zato sam rekao prerano. Da će igrati napad pa 5 sekundi, 3 sekunde prije kraja šutirati. Da vidimo to još jedan. Pogledajte odakle je pogodio. Evo, sad centra. I šta imate, ne možete šta igraču prigovoriti tu. Rodić je bio čak i njega, skočio s njim, on je uspio šutnuti sa 10 metara i pogoditi. 8 sekundi. To je košak, a? To je Sad Ajuzo. se ispostavlja da je možda bolje bilo da se napravi jedan, ali Cibona ipak ima još 9 sekundi skoro za ovaj napad. I sad Cibona ima ili pobjedu ili produžetak. Vidjet ćemo, da li će možda Suvod odlučiti na brzi faul, pa da uzme on zadnju loptu. To je ono što recimo Zagreb nije napravio protiv Zadra. Da, 26 sekundi do kraja išao zbraniti nerješeno. A Zadar u tom momentu ima ili produžetak ili pobjedu. A Zagreb u tom momentu ima ili produžetak ili poraz. Subotić mora... Ja uvijek bi uzeo zadnji napad, uvijek... Da, moja je trenerska filozofija da ja budem taj koji uzima svoju sudbinu u ruke. Vidjet ćemo šta će sad odlučiti. Sad, Cibona će odigrati na Kusa tu prvu loptu. Da li će se ići na prekršaj ili ne, ali može se desiti ponovo ovakva jedna situacija da Ajuzo sad pogodi sa svoje polovice jedan ovakav šut. Što smo već i vidjeli kod njega. Ajuzo sa centra, da, 4 od 10, nema prekršaja, Kus ide bulokiran od 4 sekunde do kraja. Čini mi se Rudeža ili Lozničića, ali sad to nije važno. Još uvijek je napad za Cibonu. 4 sekunde do odluke, 84-84, da vidimo ko će sada pokušati šutirati. Ne mogu Cibonaši ni doći do lopte. Wright traži svoj Warren! Strašno završetak. U zadnjoj sekundi. U zadnjoj sekundi. Drugo polufinale odlučeno šutom u zadnjoj sekundi. Iz očaja, jer nekako mi totalno danas odsutno izgleda Lee Warren, onako šta bude i pogodio je ključnu utakmicu. Ali čestitajmo oba dvije, čestitajmo Splićanima na prikazanom igrama u polufinalu, čestitajmo i Ciboni na pobjedi. Mislim da smo gledali ponovo jednu utakmicu koja košarku